पाव की थोरम सरुक याबिरिब ख्वाई पुनंगपुर राजन फुमसम तराम लोकसभा लोइनना खुरुमजरी हौजिंग असि फोंगबा हुयेलम पाव चेदगी लखुचब मरुई पाव सिंग मियामदा पाव दमजरी हौजिंग असि गोइबा मरुई पाव सिंग एडेड कॉलेज खरगी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सिंग एब्जॉर्प्शन तौनबा प्रोसेस की मिंगदा सेन्याम खोंगटपा यावरबरा मणिपुर यानोबा लैंगांगना फागलपा खुचु खुलाई सिंग उठख्रे सिंग अमसुंग तमदा लोसिलिबा खुलाई सिंग नुमित 15 की मनुंगदा पिखलक्त्रबदि लोगी थबक लौखलगनी खेमसा इंडिया बु मांगिन थाबा लेबा अमा ओहेनबा सिटीजन पुनमकी थौदांग चावना ले गवर्नर टोकपा नागा खुलगी युम मापन चर्च अमा मई थारमले कस्टम की इंस्पेक्टर ओरंबा साइकोलेन अमसुंग मियोय खरगी मथक्ता लौखटपा केस लोनेना सुसाइड तौबना सोल्यूशन नते नहा सिंग मसी वाखल खलोइदबनी डॉक्टर आसेम बबिना हजि मखाता मरोय पाउ सिंह पिजर लैंगा की यूनिवर्सिटी अमसुंग हायर एजुकेशन की डायरेक्टर एल राधाकांत नदी मरा लेबदी कंदुना थमलोय इंक्वायरी तौरो मतुंग मसागी फंगफम थोकपा सैराक फंगजब ताबने हाइना फंगदोरले हजि लेसुंगम राजेशतगी लोबिरसी लेबासी एजुकेशन सेक्टर बु हेन मसेक मंगाना हेनबगी पांदमदा होकिब कुमजा 2010 की जुलाई 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना याब पीबदगी चनरलिब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2010 NEP 2010 की थबक सिंग मणिपुर फावबा यौसिलक्तुना सेक्टर असिदा अहोंग लाकना बहोनगर लिंगाई चेरक्त मणिपुर की हायर एजुकेशन की थौदांग पुनम लौरलिबा लैंगा की डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन की ऑफिशियल खरन अरानब थोंग सिंग चथब यावरब्रा हाबगी वाहंग हंगरले सिंग अमसुंग तमदा लोसिलेब खुलाई सिंग नुमित 15 की मनुंगदा पिखलक्त्रबदि लोगी थबक लौखलगनी खेमसा मे 2018 थोरखिब इरांग नहा खुलाई पाइदुना थोरपदगी खुलाई कोनना फारबसु इंखलगलिब आंगांसिंगनि खलगा अयाम्बना केस अमता पानखिदे अदुबु हौजेक्ति इरांगसु नेमख्रबनिना सिंग अमदि तमगी मफम सिंगदा लोसिंदुना थंब खुलाई सिंग मसाना खंगना MLA नत्रगा पुलिस की खुतांग नुमित 15 की मनुंगदा पिखलकदबनि हारिदुना करिगुमा पिखलक्त्रबदि सिक्योरिटी फोर्स सिंग फारबसु लोगी ओइबा चपचाब एक्शन लखलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना फुंगदोखरे ngasi home department sinduna first MR की पेरेड ग्राउंड पांगथोक मणिपुर तंगदु लेताबा हंजिलहनबगी दमक सिक्योरिटी फोर्स ना चथब ऑपरेशन द फागलबा खुसु खुलाई सिंग उत्पगी थोरमदा वाफम बसी फुंगदोलदुना मान मखाताना हाय फुरबने की इरांग थोक्रब मतुंग मतम खरा पियार थमलुरे इरांग लाक्सिलब मतुंग फेब्रुआरी 3 दगी लेंगा आसी सेमलपनी लेंगा आसी सेम मतमदसु टेलीफोन द तुमिना वारी सारबसु अमदी दिल्ली नत्रगा गुवाहाटी द वारी सारबसु पुन्ना फमिनरगा फोटो दी नमिनब याखिदब तांककनी लेंगा पाइमिन नरिब मिनिस्टर MLA सिंग न फुरुप की लीडर सिंग उनरगा वारी साब हौरखिबनी आया इसामकसु जिरिबाम द चतुना फुरुप सिंगा फमिनदुना इंगतप पुरंगनबा होनखी अयाक लोइनरीब लेंगा की म्यूसिंग तोंगान तोंगान मफम द चतुना वारी सानरोब मतुंगदा इंगतप लाकपा हौरे हारदुना लेंगा असि सेमलब मतुंग फेब्रुआरी 5 दगी ngasi फावद मफम कया दगी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स न फागलकपा मसुंग पिथोरकपा यावना खुलाइसिंग असि फंगबनी पीस पामदगी तंखाय अमरोमदी पिथोरकपा ओरंगबनी हाइखी ट्रोंगलावबी बॉम्ब ब्लास्ट चेनब मियोय मफारी हौखिब एप्रिल 3 की लोनबा हिंग ट्रोंगलावबी अवांग लेकायद बॉम्ब कापसिंदुन पिकली मसिन मनाव हाटखिबगी NIA न चथब इन्वेस्टिगेशन द चेनब एस पालन थादौ कौब मियोय मफारी हाइना एजेंसी असिन फुंगदोरकली इंडिया बु मांगिन थाब लेबा म ओहेनब सिटीजन पुनमकी थौदांग चावना ले गवर्नर हौजि मखा ताब पाव पिजरी इंडिया की नेशनल बिल्डिंग अमदि लेबा सिबु मांगिन थाब लेबा म ओहेनबदा सिटीजन पुनमकी थौदांग चावना लेरी हाइना गवर्नर एके बलाना फुंगदोखरे वाफम मसिंग असि लेंगान सिंधुन पैलेस कंपाउंड की MSFDS की ऑडिटोरियम दा हर घर तिरंगा 2013 कैंपेन की मनुंग सन पांगथोकपा तिरंगा कंसर्ट सरुक यादुना माहन फुंगदोखिबनी थौरम असिदा चीफ मिनिस्टर वाई खेमचांद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लेओ लोसी दिको होम मिनिस्टर गोविंदास कुंथौजम आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर KS लोकेन MLA सिंह अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा की गेन वर्चुअल मोड सरुक याखी हारी हौजि मखाता मरोय पाउ सिंह पिजरी अथौब सिंह नुमित गवर्नर की पाउजेल कुमजा 1994 मणिपुर 34 मणिपुर की निंगतम माहन दनबगी दमक
ब्रिटिश का सोनखिबा लांदा लेखिद्रबा अमसुंग माई पाखिबा ब्रिटिशना मरान सिजिंदुना हारखिबा मितै अथौबसिंगी नुंसिंग नुमित ब्रिटिश डे गी मांगोनना गवर्नर एके बालाना याइफा पाउजेल पिरकली निंगतंबा अमसुंग असुंबगीदमक थवाई कटखरबा मणिपुर की थौना फबा मचासिंगदा थमोय सेंगना इकाई खुमनबु उच्चरी अमसुंग वीर त्रिकेंद्रजीत थंगाल जेनरेलदा वांगबु थाके इकाई खुमनबु उत्पगा लोइनना चांगदमनिंगाई लेतबा थौना चेनखिबा अमसुंग कथोखिबा अदुना तुंगी मिरोलदा इनोन अमा पिरगनि हारकली मौसागुमना हयंग पांगथोगदौरिबा अथौबसिंगी नुमितकी मांगोनना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचांद Deputy Chief Minister Nemcha Kikbian amasung Home Minister Govindas Konthojamnasu yaifa paujel pirakli Enforcement Director na lupa crore amaga dasmik maifudra mapal lomgi immovable property ani attest tawkre matam kharagi mamangda Customs and Central Excise gi Inspector Oramba Saikolen Kikbian amasung atopa miyoi kharagi mathakta Enforcement Directorate ED na chatharakpa investigation gi manung channa Kangpopi amasung Imphal East District ta leiba lupa crore amaga dasmik maifudra mapal lomgi mamal oigadaba residential building yauna homes street land sing attest tawre haina phongdorakle Enforcement Directorate ki social media platform da ngasi upload tawrakiba cherola mada thaba si Prevention of Money Laundering Act PMLA lisingani anigi session manga close amagi matungina lokatpani hairi Suicide tawbana solution nate na singa masigi wakal khaloidawni Dr. Asem Babina Sahi Nipan dagi kunga manga phawbada lairiba naha singna social media sizinabada yamna section gadabani Hauji Hemchan inthojamdagi lobirasi Inkalagli wanasing suicide tawbagi wakalasi sukhan khaloidabani suicide tawba haibasina solution ama natraga pamba yamoidi thawungasi ngayaki oina khalakpa phattaba wakal amani wakalasina maml yam kraba miwebagi mapo asibu mahanaba honoroidabani haina Manipuri University ki Department of Psychology ki Assistant Professor Dr. Asif Babina na phongdorakli Manipur piklabasu nupi macha nupa macha yauna mapung mari pharaba miyoina phawba suicide tawbagi thodosing toina thoksilakpadagi pausi asiga hakthengna unaduna thawong asigi matangda wari sarubada maana wafamsing asi phongdorpani CM na ingonda na hak tolagade leba kitang nulaitaba hanjingani harabadi ai hak tokani MLA kunjagi sor Haujik Manipur da tholiba irang sida aikhoibu su miyamna chaibire masi aikhoigi matamda thokpa oibanina saujade adubu CM na tangdu laitaba hanjilangna bakan honari mahangna lenga pairak pasu tha taru khakta ngari maram aduna miyamna ngangnari basi kharadi hanthabiu leiba kitang tangdu laitaba hanjinna bu honari ba ingonda nahak tolagadi leiba kitang laitaba hanjingani haina CM na aingonda hairak leiba miyam gidamak Pananam gidama ayak tokani haina pasogi MLA sapam kunjage sor kebana phungdokre wapam masi lukam leirak youth club na sapong lakhibagi kungani toiso baning sing thorum club sigi lapak tangara pangthoki ba thoyo mitung ona saruk yaduna mahana phungdoki bani thorum sida club sigi lekhidraba thaupuram singi mapam da minute ani to mina leptuna waba phungdoki loinana club asigi thaupuram ahal laman singda khudai amadi phi khudol tamduna ikai khumnaki Kosem na lauba kumsi sahi ki class 12 ki science stream da ahum suba position laur krabi yauna mithoi miyelabi mahiroi singbusu taram okpoga luana na khudol port piduna puning thogat khi hairok ta malemgi naha singi numit pangthokre Thobal district ki hairok part 3 Taurangbam laika youth club ki mipul sangda malemgi naha singi numit pangthokre Thauram sida khoi khunai dana singi pangal thauna haiba timda mairoi singi lai yekpa sangdamna ba pangthokhibaga loina na singna khunai da lawgadaba thauda amadi mo violence thingbagi lona piriba wafam singi matangda akhang ahi singna ngangkhi mitok khandok laga mikok thibi haiba miyamgi kholaw lenga na lumna lawdriba kariginu ukal Kanglon kaina sangsilakpa mitop singna landam sigi yelongmi singda leptana singnarakpa amadi minungsi machet amada yaudana miyoi babu matum kaktuna harpa phawba ngamlakliba yelo furuk kayabu mangalnaba honaduna lagliba mitop singbu hana khandolaga mikop thibagi thabak paikhat piu haiba miyamgi kholawbu lengaksina maru oina lawdriba kariginu haina umanglai kanba apun malup ukanna hanglakli Losilakpada mapal leibaki oiba maruwe pausing amuk pijari Lengang na khana neinanaba sem sarabasu Congress di olay palay tawduna leire
opposition की wahang sing की pakum pine na basem sare Amit Shah NET की question paper लीक हुई खिबा की मतंग पार्लियामेंट खन ने नसी हादुन डिमांड तौदुन लाखिबा opposition party सिंग असी लेंगा की माइकई दगी खन ने न बसेम सारे हारब मतमददी खन दनबा ओले पारे तौदुन लेरे हाने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू न फुंगदोखरे opposition na hangba wahang dagi thaidok na bohonaganu gaurab Union Home Minister Amit Shah na Parliament wangang duna opposition gi members singi wangi pakum piragani amasung mairoi singi khongjang gi matang da khana ne duna matik chabu pakum pigani haina phongdoro kharbasu phongdoro kharba matung Congress MP Gaurav Gogoi na Amit Shah bu yaning da phongdolo duna hai Parliament jantar mantar da chataki bana singi khongjang adugi matang da numit nini sumna khana kharabani numit nini khana kharba खनबा अदुदा सरुक याबा लागत्रब होम मिनिस्टर अमित शाह ने इशू सिंग असिंग मतंगदा खनखी दबगी मवोंग द वा nganglदुना पार्लियामेंट द वा nganगनि हादुना अफा साननब होनरी opposition ना हंगलिब वांगदी नुमि निनी खन नैनबा अदुदा होम मिनिस्टर मसा सरुक याबा लागत्रिब करिगिनो अमसुंग मतम मदुदा इशू असिंग मतंगदा वा nganगदनबा थैदोक लिबना करिगिनो हाइबसिनी हाइखी हौजि सानबगी पाव दुरान कप FC Rengdaina point table the point taru phangduna quarter final changkre IYA trophy Khongjom United na Singtam Maduga Akash FC na Nikon Foundation thoikre Manipur Police na Commonwealth Games medalist Sing Taram na okre School lane na yumbu oduna Glasgow the pangthokiba Commonwealth Games lisingani kunga tarukta medal lodona Manipur gi amade leba ki mingchat purakhraba sanaroi singasi Manipur police na taram otun puning thawat kare hiramasi ga mari lena police headquarter gi tharok pacherol mana hai Manipur police na taram okraba sanaroi sing adudi boxing de nupa gi kg yankai manga gi kanglukta silver medal phanlakraba jadumani madengbam weightlifting de nupa gi kg humpu gi kanglukta silver medal phanlakraba sanamam rishikanta aduga weightlifting the nupi gi kg yankai nipan gi kanglukta bronze medal phanlakrabi bidyarani soru khaibam ni hari men and women kabaddi championship pangtho lagani Manipuri State Kabaddi Association gi miyeng makhada chaye sigi September 10 dagi horga 12 phawba wabagai mayai lekai da leiba EYMDA playground da ya humudraga humdoirak suba Senior Men and Women State Kabaddi Championship lisingani kunga taruk pangtho lagani hairi sigalone na lojare mayam da pijaba ngasi gi oiba maru oiba pau sing khwai punang pulo silpada amuka hanna Rajan khumuksam na mayam bu khurumjari